Yambulesela phansi. Hayi Thobi awukuyeke. Lena ibumbayo. Usho ukuthi yona into evele yafika engqondweni yakhe. And it's very funny because ubumba lento kodwa akayifuni in the real life. Ngenza icrocodile manje. Hayi boy, hawulu kangaka. Ngenza icrocodile because uma wenza udengezi lisale phansi. So ngcono ngenza icrocodile ke because Asitobile lesikepe. Nayi impilo yala ekhaya ke mnandi. Ile uyabona nje ukuthi siyakwazi ukuhlala sijabule ndawonye sibe happy kamnandi. Manje vele kufuna ukufaka izinto ezinemoya engolile silokwane sikhuluma into